Pozdrav svima ljudi, moje ime je Shadow Time. Danas ćemo igrat Minecraft. Pa hajmo počet. Igramo opet na serverima. Igramo Skywars. Igramo, opa. Sava Kids Bovman. Ne razumijem zašto, ali ajde. I vraćamo se čim počnemo. I evo ga, počinjemo za 3, 2, 1, start! Ja, majke ti ga paljebim. Ajme. Uzeli smo drugi kit, naravno. Vidite, nema to. Nego ima to. Slučajno. Idemo da cepačimo drva. Cepa. Ljudi, da li da igram survival? Ako želite, pišite u komentare. A ako ne želite, jel baguje? Nemoj mi reći da baguješ. Ako želite survivor, pišite mi u komentare. Bye. Ako želite Hunger Games, ne mogu. Jel, ima samo 2-3 čovjeka. Ima zapravo jedan. Zatvori vrata da se ne čuje. O, fuck. Gotovo, kraj. Shit. Ovo je, naravno... vraćamo se čim bude gotovo. Uzeli smo diamantski mač. Nabavili smo ga u SV shopu. Puć. Pantalone. Uvek ih volim Nastija. Opa, jedan, opa, dva, opa, 3, čiter. Opa, jedan. Opa, 2, opa, 3. Ojoj, majko, ali gubim. Neću više. Ojoj, majke, ti ga bolje bim. Alo, ti, što cepačiš drvo? Nemoj srati. Izvinjavam se. Aha. Ovo je cheater. Dobro. Pa ovaj rubu. Imam 4 strele. Kapaj. Kako sam lep. Kapaj. Posle videa, molim vas, bacite lajkić. Subscribe-ić. I ako želite još, bar jedno 10 lajkova. Jer početnik sam i bio bi zadovoljan sa 10. Šerujte ovaj video jer kanal ne ide baš dobro. Znači, bože, nije dobro. Neće da rodi svi. A ne bre, 48 drva. Koji bug. Bugs Bunny. Ne to. Crafting table ti ideš na zlatanci. I onda idemo ovako. Onda idemo ovo. I onda idemo ovo i ovo. I bug. Oh shit. Sine. Šištara. Idemo kopati. Idemo kopati. Idemo kopamo. Turimo ovo tu. Turimo jedan ugljen. I nek se prži. O, štet. Ne može. Idemo unutra. Idemo unutra. What the fuck se desilo sad? Dao sam irona. I on mi je dao ovo. Ludaci su ludi.
Idemo kopati, 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 idemo kopati. Jo, ala baga. Puno mi baguje. Joj, majko. Prekini bagovati. Tako. I onda idemo praviti. Nisam ja ostavio. Crafting table. Imamo ovako. Imam shovel. Inače nema klipova. Ja ne mogu svaki dan da klipavam. Drži. Iron. Ako želite još fudbala, molim vas radite. Jer ja trenutno želim snimati Minecraft. Da se uigram. What of thanks. Jel on tamo cheater? Minut! Nastavimo! Ono je tamo cheater. Ne! Promašio sam ga. Nemam. Sad je unlucky bow. Vraćamo se čim bude bilo fajta. Napravili smo iron chestplate. Nastavljamo. Imaš li? Imaš. Mogu da pravim butare. Helmetara. Gledajte sad fail. Cheater bre! Cheater! To je bilo to za ovaj epizod, vidimo se u sljedećoj. Nadam se da ste uživali. I pa!